And this way. Jesus. Tatana tekseni simame. Baba wetu wanamaanisha onke. Wewe washacha ungenanga. Wewe washacha ungenacha. Kumana tekseni kosi. Tetana mbele wetu. Baba wetu wanamaanisha onke. Izulako nisachile mfundwa. Utopalala kuzulwa nawe nasibuze Baba wetu wendwele tetana tekseni megatwepina tetana tekseni megatwekala izulako liphefumlele kemitapo kamoya ukuze bantwana bakho basizakale bendawo Baba wetu wendwele siyabonga kakhulu ekhabele Nkosi Yesu Kristu ephilayo. Father, we thank you in Jesus name. Sihlala phansi masithathe ithuba sibulise otata, sibulise omama, sibulise abantu abatsha,
Sibulise uteenager egameni lenkosi Yesu noSunday school ngegama lenkosi yethu uJesu. Amen. Besizabulisa egameni uJesu. Hallelujah. Besizabulisa egameni lenkosi uJesu. Ayibo amen. Ngizalwa kwaFulani ke ifani yami. Ngizalwa kwindawo yakuNcwadi kwalapha eMthatha. Izono zami zixolelwe, uYesu wandixolela izono. Uma efika empilweni yami, ndiyabonga kakhulu ke uYesu wayinceda impilo yami ayihlangule ekufeni. Enyanisweni ndahlangulwa. Cela sibone namazwi kwincwadi kaJoshua chapter number 5. Sizawufunda verse number 3, 4 and 5 and 6 yedwa. Ncwadi yeZenzo chapter 19 verse number 1. Ncwadi yeZenzo chapter 1 verse number 8. Noma verse nje ewodwa asilingene sithandaze ngegama lenkosi. Nkosi ndiyaphela kuwe, ndiyekuni ngempilo yami mayiphathwe
Ungamfundela verse number 3 sithandaze sibe sesiyagoduka. Joshua chapter 5 verse number 3. Ungamfundela uyithule. Joshua chapter 5 verse number 3. Homa Nkosi ungibona Disula Homa ndithugiswa Qanda umntwana wakho kalufundelwa sibe sesiyathandaza sisekwindaba kamoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele usesidingo samakholwa. Umoya oyingcwele siyamdinga njengabantu abakholwayo. Sidinga umoya oyingcwele ukuze sibe namandla okuphila impilo efunwa nguThixo. Kufuneka uThixo asifake umoya wakhe. Awufunda incwadi kaEzekile ithi ndiyakunifaka umoya wami, ndawugqiba ndinenze nihambe ngokubemisela. Ngamanye amagama ukuze uhambe ngokommiselo kaThixo kufuneka uqale ufakwe umoya kaThixo. NoThixo ukuze akwazi ukulawula kufuneka afake umoya wakhe apha kuwe. Then ke ngoku apha uThixo uba namandla okuyilawula impilo yakho. Wayifunda ke oyifumene sithandaze. Joshua chapter 5 yini bathandekayo? Joshua chapter 5 verse number 3. Yes. IBhayibhile ithi uYoshua wayethatha isihlalo sikaMoses. So kule ndawo ke wahlanganisa amaSirayeli. Ewe sisi. Wenje njalo ke uYoshua. IBhayibhile ithi uMoses amadoda awayephume eyiphupha yayingamadoda kuyiwa. Madoda lawo iBhayibhile ithi afele enhlango. Nanke babe sekuphatha uJoshua. uYoshua engena kwizihlangu zikaMose. Hamba sisi. Wawalusela kwindawo yokuthi ke bathandekayo iBhayibhile ithi la madoda ayehamba noMose ayelukile. uMoses ubhisela amadoda alwe imfazwe zikaThixo. La madoda ayehamba noMose yayingamadoda aphawuliweyo. Before ahambe noThixo la madoda ayephawuliwe. And uphawu ababequalifywa ngawo la madoda ayephawulwa ngokwaluka. Wayengakwazi ukungena ekuthini uhambe noThixo ungawiswanga ngophawu. Ngeke wafunda kuyo ke iBhayibhile ithi amadoda ayehamba noDikhoyo athi ngenxa yenkani uThixo wawabulawulela enhlango. Hamba ukumka kwamaSirayeli eGibhithe. Ephuma eGibhithe Onke amakhwenkwe kuphela kwakukhona amakhwenkwe uJoshua hamba nawo.
ngoba umuntu lo uphawu. Xa singena kwi-salvation kuyanyanzeleka siphawulwe ngamandla kaMoya, ngoba izinto uThixo asibizela kuzo kaguquka. uThixo kubizela ku-soul winning. Wonke umuntu osindiswayo unobangela wokusindiswa omnye wezizathu zokusindiswa kwakho yi-soul winning. Nakho ngeke sibe namandla okulitshintsha ihlabathi, ngeke sibe namandla okuyitshintsha iSouth Africa, ngeke sibe namandla okuyitshintsha indawo esihlala kuyo, ngeke ube namandla wokubatshintsha emsebenzini ophangela kuwo ngaphandle kokuba anointed ngamandla kaMoya Oyingcwele. Na ukuze sibe namandla okulitshintsha eli lizwe sidinga yena. Na uJoshua ke babakhona amadoda azalwayo ufike sithandazise nje lapho siyakhona sithandaza. Kodwa uthe ngenxa yokubhadula enhlanga. No. Ngenxa yokubhadula enhlanga. Amashumi amane eminyaka. For 40 years amadoda ehamba noMoses uthi lo mbhali abhubhele enhlanga ngenxa yokubhadula hamba. Akwabikho thuba lakwalusa. Kodwa ke ngoku akwabikho thuba lokuphawula amanye amadoda. Akabikho ichansi yoba amadoda azalwayo kwixesha likaJoshua ukuba makaphawule. Kanti ke wonke amadoda Nkosi yami, ayesele kwixabiso lokuya emfazweni. kuthiwa amadoda ayesele ekulungele ukuba imfazwe, Ukufuduka kwabo ukuba imfazwe zikaThixo, not imfazwe zecawa, ayesele. not ukuba imfazwe zenkonzo, Othi not ukuba imfazwe namathuba okuhlala, not ukuba imfazwe eziliwe South Africa, not ukuba zipolitician, ngoba kule mihla yethu sesinabazalwane abasipolitiki, abazalwane abakhona nasemibutweni yokuhlala. Nangona igama likaJesu ingoba sendelwe ngabazalwane abakhonzayo bengazange baliphola uphawu. Ndizothetha namhlanje ngendaba yoba xa ungena kule nto kufuneka uphawulwe. Abantu abazophucuka, abantu abazoshinda, abantu abazapha noThixo ngabantu abaphawuliweyo. Ngeke wapha noThixo uMoya engakuphawulanga. Sifuna sithandaze. kanti ke wonke amadoda kwixabiso lokuya. Kuthiwa amadoda ayazalwa ngexesha likaJoshua, Ayesele gubhile. kuthiwa ayengamakhwenkwe azalwe kwixesha likaJoshua. Kuthiwa amadoda ayekade nophawu abhubha ngcwatywa. Kwazalwa amadoda amatsha angenaphawu, kwazalwa amadoda amatsha angakwazi ukuna imfazwe zikaThixo ngoba uMoya Oyingcwele xa yefikile uMoya Oyingcwele uyakukhwalifayisa ukungena kwi-warfare, uyakukhwalifayisa ukuna imfazwe, not imfazwe zokuhlala, not imfazwe zelali, kodwa imfazwe zikaThixo. Kwazalwa amatsha, kwazalwa amadoda amatsha, kwaba kwisizukulwane esitsha esizalwayo. Sazalwa singenaphawu, sayazi icawa, sayazi inkqubo yenkonzo, sazazi inkqubo zokuhlala, sayazi iprogramu yendawo, kodwa sisizukulwana singenalo uphawu. Uphawu lungekho, ingekho into ababonakalisayo ukuba bangabazelweyo, ngoba xa unophawu
matsha. Funda sisamatha. Into esinganazi uphawu. Hamba. Lenkomo wathoya kwayisemkhulu ndikhoyo. Oh Thixo wami, Thixo. Ngiyawavumela ayibone ilizwe laseNazareth. Mama. Ndifuna apostles that. Kuthiwa la madoda matsha ayengena phawu. Ngoba uyabona xa ungena phawu kulula uba ngumntu ongena amandla. Uba ngumntu ongena nto kaThixo. Ngoba into sehlulayo uphawu uyasohlula. Asohluli ngecawa esikhonza kuzo. Kodwa iphawu lihlanganisa umphele limdibanise nomgcele uphawu bathetha into efanayo. Uphawu lihlanganisa imihlambi emabili eyalanayo. Iphawu lidibana uphawu lunamandla. Into esiyidingayo sidinga owayentula profeta esithi ngomoya kaThixo nathi ngomoya wecawa. Sidinga lowayeprofeta entula esithi ngomoya kaThixo besenza inkonzo bengadibelanga ngacawa, bengadibelanga ngankonzo, kodwa bedibene ngomoya kaThixo besenza inkonzo. Verse number 4. Number 4 standards. Verse number 4. Verse 4. Sidinga uphawu lukamo yongcwele sithwalise kalolu phawu. Baba sidinga uphawu lukamoya ongcwele ebabosisi kalolu phawu ubangcwele sisidingo empilweni yamakholwa. Uyabona masithetha ngomunye sithetha ngento esidingo. Kade sikwazi ukuphila a true salvation. Singayiphilela incawa, singayiphilela inkonzo, singathambeka encaweni. But to be qualified, ukuze sibe si-true believers, we need the Holy Spirit. Sidinga umoyingcwele. Umoyingcwele sisidingo. Umoyingcwele ngamavili wabuhambisa ibiyese ey'dibeni nqablezweni. Umoyingcwele ungamavili abuhambisa. Asikwazi uhamba, asikwazi uhlala, singakwazi ucula, singakwazi ushumayela, kodwa asikwazi uhlala. Asikwazi uba ngamanina, asikwazi uba ngababantu abayikhonza inkosi ngokupheleleyo engafikanga umoya oyingcwele. Yabona the time ufunda oPetro bahambe noJesu for 3.5 years behamba kunye nenkosi yamakhosi. oPetro bebekwazi ukukhutshwa bayokhupha amadimoni baphume boshumayela but umoyingcwele engafikanga. Baphume oPetro beyoshumayela ukwenza zonke izinto uma bekwazi amavesi, bekwazi ukushumayela, bekwazi uprofetha, bekwazi ukwenza zonke izinto. Kodwa uJesu wathi nomadoda hambani yana eJerusalema before niphume niyodimela eSamariya. Before niphume niyodimela eJerusalema, qalani eJerusalema niyohlala kuyapharuni. Xa nifika kuyapharuni hlalani neziprofetho zenu, hlalani nokushumayela kwenu, hlalani namakholasi enu, ngoba amakholasi adinga uphawu. Yonke into ukuze ibe effective, ukuze ibe namandla. Hambani Petro iyana eJerusalema noba i-experience yokukhonza ninayo, noba amava wencawe ninayo, iyana eJerusalema niyolanda uphawu. Imani bazalwane,
siyaludinga, 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 siyaludinga. Sithi power. We need the mark. Funda kutoka tarasiye. Isizathu sokuba uYoshua abaluse. Kutanasi isizathu sokuba uYoshua abeluse lamadoda azalwayo. Bonke abantu ababephume eyiphutha ayiphawu ingekho abazalwayo ngabantu ababalisa imbali. Ayiphawu ingekho ababezalwa ngexesha kaJoshua babezobalisa ngoMoses. Igama lenkosi uJesu Mabongo babezobalisa ngoAaroni ngoba amakhaya namhlanje awanaphawu kangangemfa athetha ngento enzamandulo. Into athetha ngethixo owayesenza ongasenziyo. Igama lenkosi uJesu Mabongo ngoba isizukulwana xa singenaphawu sidonta abafileyo, sidonta izinto ezenziwa ngabafileyo, sidonta uthixo esebenze engasasebenzi. Igama lenkosi uJesu Mabongo sidonta abantu ababhubhayo, sidonta odabungiti, sithi kule nkonzo kwake kwenzeke ilobhulosi, kule nkonzo kwake kwenzeka le ibe ingenzeki kweli xesha. Uyazi ba ndibe nento ethi ndingaze ndibe buhlungu xa ndinoza abantwana bam endiyobazala kwiminyaka ezayo ndibabalisele ngotata uXhingayo, ndibabalisele ngotata uMdludlu ndikhona. Ndingaze ndibe buhlungu abantwana bam xa ndinobabalisela ngotata uBhegu ndithi bakhona uthixo oyapha notata uBhegu ndikhona. Igama lenkosi uJesu ndingaze ndibe nentloni ukubalisa ngothixo oyapha notata uNdidi ebantwaneni bam ndibe ndisaphila emhlabeni. Ndingaba nentloni ngabantu banamhlanje batonta abantu ababhubhayo bamandulo, masibayeke abafileyo bathandeka isafumaneka lelinto iseyavele ephunelento imhlabeni lendaba isahamba njalo ivisa abafileyo. Bayeke nababhubhayo, bayeke nabafileyo, le ndaba isaqhubeka, isaqhubeka, isahamba njalo bathandekayo ivisa abafileyo. Isenamandla, 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 isahamba ngomlilo, isahamba ngenkambiso, isenamandla, isenamandla. Oh yes Lord. Isenamandla. Jesus. Isenamandla. Isena we need the mark. Makasipawuli mengcwele, makasipawuli mengcwele. Mengcwele sidinga lo mark, sidinga uphawu lwakho, sidinga uphawu lwakho, sidinga uphawu lwakho. Xa unophawu izulu kwindawo ohlala kuyo kuyanyakaza, kukhona abagugukayo bebona ihambo yakho. Ngoba yintoni le nto iba kube effective ngohlobo nasemsebenzini wakho, yinto ifumeneyo, yento inamandla, yento iyaphila, yento inamandla, inamandla. We need kukhona isidingo sikaMoya Ingcwele empilweni khona. Yena lokumdinga. Nasi isizathu sokuba uYoshua kuthiwa babengenaphawu. Wabona uYoshua azawufela endleleni. Kuthiwa amadoda okulwa imfazwe zikaThixo ayefela endleleni. Wabona uYoshua ngeke balunge aba kwimfazwe zikaThixo. Nangoku bangazilwa ezenkonzo imfazwe, bangazilwa imfazwe zabefundisi, bangazilwa imfazwe ze-church board, bangazilwa imfazwe zamabandla wabo, kodwa to be qualified ukuba balwe zikaThixo they need the mark of God. Funda bonke abantu ababephume eyiphutha amadoda, bonke amadoda okuwa, afela endleleni ekuphumeni kwawo eyiphutha, kuba baye belungile bonke abantu. uJoshua ngazalwayo wathi yena mafa ebaliselwe ngoMoses
bona bangadinwa, baphelelwe ngamandla, baphelelwe amasana, kodwa bathembele eNkosini. Abaphawuliweyo ukuze bahlaziyeka abakhosi. Malibonke igama likaJesu. Bayadinga njengokhosi. Lingapheli ixesha bangatshintsha abantu, kodwa abaphawuliweyo. Oh, Jesus. Abaphawuli, icawa yakho ingatshintsha, ingaba spiriti kwenyaka, iyekisa izinto ebantwini. Nkosi yami, kodwa uphawuliweyo uthi generation itshintsha from time to time, from generation to generation. Abaphawuliweyo abaguquki. Ndithi ngishibala ukuthi intengenile, ndithi kwamazalwane, ndithi kule mihla bangene ntoba umuntu xa efika ku-salvation ayeke ibhukho, ayeke yonke into, athi kwatsho uMongcwele alondele 2025 lokubesitsho ngo-2014 ayeke ibhukho, athi uMongcwele uthe abuye ngo-2025, athi uMongcwele ayisenangxaki ibhukho. Siphila kwaso generation njalo, isizulwane sidoso, esasinezinto esazikhabayo, senezinto esazilahlayo, esalahla ikhalvari, esalahla izinto emveni kweminyaka, ngoba bangena nge-backdoor, bangena ngokunyemelezela, bafika ngaphakathi, baphoswa luphawu, balinganisa. Nkosi uJesu, balinganisa abantu abakhona, balinganisa ababeyeka izinto bephawuliwe, balinganisa abalahla izinto bephawuliwe, nabo bangena belinganisa, baphoswa luphawu. Ndizawuxelela oyekise 2025 uzawuphupha uyekile xa uMongcwele efikile. Haleluya, haleluya. Uzawuphupha uyekile. Oh, Jesus. Uzawuphupha uyekile. Noma umfundisi wakho noma angayitshintsha, noma ingatshintshwa ngumfundisi wakho, aye bayeka batshintshe, ngoba kunento okuphawulileyo, kunento okuhluphayo. The mark unophawu. Uma umfundisi nomfundisi bayaziyekisa izizwe, bayazibuyisa. Ababetheza irondo babuya nazo, ababetheza ukutike bayazibuyisela ngaphakathi. I want to tell you, you need the Holy Spirit. When the Holy One, this man arrives, uma le ndoda ifikile inamandla wokuthi xa ingenile awulinganiswa khonza nabo, awulinganiswa hlala nabo, awulinganiswa thandaza nabo, ulinganiswa uJesu. uMongcwele xa ifikile usifanisa noYesu. Haleluya, usifanisa noYesu, usifanisa noJesu. uMongcwele uthi kufike asikhumbuze izulu esingazange salibona. Haleluya, ngoba singenwe into esuke ezulwini, iyalazi izulu uba linjani. Sithi ulamba ungenanto, uhlupheka, ungenanto onxiba nje ubambe esandleni, unempahla eyiwala, kodwa ngoba uthole into esuke ezulwini, uyazazi into zezulu. Sekufuhlabela kumhlabelela, bathi ndikhumbula izulu ikhaya lami, ikhaya ngazange walibona, impela zange sikufutula umtulo owawutulo kudala ukuthi ubone izulu ikhaya. Haleluya, ngoba bangeniweyo kodwa abayibonayo, ababona apha babona ngaphesheya, ababona zalapha babona zangaphesheya, abalungiselela kudala balungiselela kudala, ngoba bangenwe into yakudala, bangenwe into esuka kwakudala, iyazazi into zakudala. Haleluya, iyazazi into zezulu. Nasi injili, nasi yazi uThixo. Uyazithetha indaba uthi uba ndimkanga akayufika, ngoba uYesu ebehamba nabo engekho kubo ngaphakathi.
abafundi ebengekangeni ngaphakathi wadinga uba abheke ezulwini ayolanda umuntu ozongena kubo ngaphakathi. Igama lenkosi uJesu Mademba ezokwazi uba afike kwasebheli. Oh my God, hallelujah. If we can miss the baptismal and the mark of the Holy Spirit, don't open. How about the fleshy? How about the style? The stylish. Don't pause the baptismal. How would you shut your before ningena baba bafa kafiwa bafa benegama lokusindiswa bafa benezikhula zikhawa bafa benazi iposition bafa bebambe izikhundla ezikhulu bafa benamafa bayafa benexperience bafa bezazi izinto uThixo wakhe wazenza bayaphupha wathi uJoshua imani salungama zathezi siyawazi nje amavesi wathi uJoshua imani salungama wethi zathezi siyabusinawo amava nje wathi imani salungama sifundile siyawazi sifundile ngeGenesis sifundile siyawazi amava eBhayibhile wathi uJoshua imani salungama. You need the mark, you need the mark before you go out and take the power. You need the mark. Baba, as qualified as school. Amen. As qualified education. As qualified malonai. As qualified food onai. As qualified ubomba kompwe. Si qualified anointing. Yamandla kawe. Yamandla sithola kuYesu. Igama lenkosi uJesu Mademba. Incwadi kaJohane ithi nina ninentambiso evela kwayinwele. Abonke igama likaJesu singena lapha. Nkosi uthi kamthole awubizwa ngegama lekawo awubizwa ngento okhonza kuyo. Abonke igama likaJesu wathi kamthole balo bahluko. Amen. Siyathandaza. Kuthiwa wathi uJoshua ndizaliphawu. Kuthiwa nasi isizathu sokuba babephume bengena. Kuthiwa bebengenaphawu. Bebeninzi. Amen. Bengenanto. Wathi ndizaliphawu. Nina before ningene kwimfazwe zikaThixo. Ndizaliphawu. Funda incwadi Ezra chapter 19 sithandaza. Noba nisaza amavesi idinga uphawu. Abantu baba batshaya izolo icuba, wahlulwe icuba benalo iBhayibhile, wahlulwe icuba benalo amavesi, wahlulwe icuba. Andibona igama likaJesu, wahlulwe yonke into. Because without the Holy Spirit, asinamandla okuyenza izinto. Paul udingayo ngaphezu kwenyembezi longamongcwele. uPaul udingayo ngaphezu koba singenza nantoni eyenziwa ngabantu abahleli. Sidinga the mark of the Holy Spirit. Before we can even speak in tongues, we need the mark. Before we can prophesy, we need the mark. Akaveza uprofeta, akaveza ukushumayela. Nokushumayela bezebe effective. Namatini bezebe effective. We need the source. Asitini mavuno, asitini zipo, asitini zipio, kama asitini mtombo. Mtombo waze, it is the Holy Spirit. Amen. Kama umane sa focus on zipo, sa focus on gift. Uma uwengele ngashibanga, siyasikhonze lo, une-gift engathina amandla. Into esiyidingayo, we need the Holy Ghost. We need him. Impilo yakholwa kunesidingo sikamoya oyingcwele. Funda sisi,
chapter 19 verse 1 yet. What's that? Ngexesha uApolo wayesebenza. Ngexesha uApolo. uPawulos yena waqanda phakathi kuloo mimandla. uPawulos ehamba eFeso. Wayakufika eEfeso. Wafika eFeso Paul. Apho wafumana iqela labalandeli. Kodwa xa efika eFeso wabona abalandeli bakaYohane. Wababuza ngoba ingene siqualifyisa singabi ngabalandeli babantu. Wafika uPaul wabona amakholwa ayephethe iBhayibhile ingabalandeli bakaYohane, bebizwa ngoba ngabalandeli bakaYohane. Jesus. Angoku igama likaJesu aba bazalwane babesaziwa ngoba bazi-followers sikaYohane. Wafika uPaul kumadoda aziwayo ngoba bangabalandeli bakaYohane. Ngoba kwengeka engafikanga ulandela umpilo waseBheda, ulandela umpilo waseBhayisa, ulandela umpilo angalala nawe noma ungayivictim yakhe, noma angakurepha, noma angarepha umntwana wakhe, umfundisi wakhe uyaphavela eBheda. Into esefuna ingqondo, into esefuna itiming, into esefuna iniko ukufika kukaMoya. Moya ufikile wasinikeza ingqondo uze siqube ikhonze ngabantwana. Uyalobhala abazalwane yayingabalandeli bakaYohane. Wabuza wathi, namamkela na umoya ukuzinikela abantwana bephethe iBhayibhile becula siyakudumisa, bebacula siyakudumisa, becula amaciko, becula izinto ezikhulu ngoba beziPaul namamkela na umoya empiyele nakholwa yenje. Ngamanye amagama yayingamakholwa labazalwane. Kuyenzeka ube likholwa elingamazi wenyewe. Sinamakholwa ngamakonya, sinamakholwa angayazi ibaptismal. They don't know the baptismal. Ngoba umoya seshile wabhapatiza abantu. Sinamakholwa ofika nje isikhathi sasesesewengele shile jikele zethu ebapha abantu. Sinamakholwa abanombuso ayiwade siphithiphithi siphela nini. Oh Jesus. Phela nini le-chaos sinqamile sifuna uphela ekhaya. Nqamile yebhizinesi ngoba ingane ishilile ubenza ulimala ngemfundo yakho ekolapha. Enye isizathu soba simazi balobu udokotela, simazi noba uyapitha is the absence of the Holy Spirit. When you know we are in the presence of the Holy Spirit, asimazi futhi lewe, asimazi lemali, asimazi udokotela. Sibona abantwana bakaThike, sibona abantwana bakaThike oyifoshileyo udiscipline njengabanye. Udokotela in the presence of the Holy Spirit, udokotela udiscipline abafana nokhinayo. Oh Jesus. Sadiscipline ngendlela eyi-one in the presence of the Holy Spirit. Amen. I've never in the presence of the Holy Spirit. No, we don't see past him, but good discipline of posture, good discipline of posture, and discipline of a father the Asha. Oh Jesus. Discipline of your father. No, we are posture unless you just kill. But when you discipline them, if I need discipline, but in the presence of the Holy Spirit, I stop in my mind. So in the presence of the Holy Spirit, sishaphansi, sonke sifika ngabantwana apha, sonke sifika sizoklidwa apha.
yayigama nakhe bakayohana masivele ngayo. Baphendula bathi wabeziphola uyababona abanamava ekhonza futhi bathi hana yaphupha thina basayibambile ibe absefect John bathi banegama lobiswa ngabakayohana. uJohane libhala wathini waphupha abekhona vela wangabo. Haleluya. Abekhona yaziwa ngabo. uJohane waphupha incwadi zegospel ngokusibizenzo chapter 19 ngamanye amagama from gospel until the chapter 19 yezenzo aba bazalwane abekhona wavele ngayo basavele ngoYohane basavele ngomuntu. Kunabantu abazwayo tabiphendu kunabantu abathi singalakaphendu thina abanandaba noma abanamanyana abanandaba noma bayamithisa bathi thina singabakatapiphendu singabakatapekiti thina sizonazisa beyaphula amadinga efikile sidinga ubhaptizo ukuze singaziwa ngabagama abanye abantu. We need the Holy Ghost. Naman abasibeleke eqhawe. Baleqhawe inaminyaka ikhona sizimele nje la. Konke ivela yongathi. Bangomfundisi namandla sizimela status. Tabufuna bangitafuna nezinto. Bangitafuna sizimela ngegama lakhe. Andi khona abantu ufulani akapointeki longabuza emsebenzini wakhe akaziwa sindisiweyo ubaba umzali ufulani uyaziwa ufulani xa ungafiki impazamo yakhe xa yomfuna kukufika uthi ngifuna ufulani osindisiweyo uyaziwa ufulani kodwa akaziwa theni osindisiweyo ngoba xa usaziwa ngomntu ngegama lomntu ngegama ngebrand yabeye into ayengekafiki ngeke ube namandla ofakazi. Zencwadi yeZedekhiya chapter 1 ibizawuthi xa besayifunda umoyingcwele apho befikile uyabonipha amandla. Amen. Now ngikuphiwa amandla you shall testify. To testify you need the power. Hallelujah. Sasikatela sipeti esa sibestrated sitilondo ukonos sasikatela kabantu abangena umhlabonye beshimayo sasikatela nomama abangena iklinik ukukaba bubabola bakwenda ifike yaphithezela asiyani imisebenzi sonke asiziwe kuphandela sonke kodwa ngesiphatime sibone baba bengena esikoleni sibone tata bengena esiklinik bashumayela befakaza. Haleluya. Omsamaria yaphukuma namhlanje yaphela amanzi namhlanje yaphumela esitratweni namhlanje yabuya nematitude namhlanje today namhlanje matitude yathi sothi ndiphele amanzi ayi ngoba ubayingcwele ungamanzi yathi sothi ndiphele amanzi ngoba sengithwala amandla ojiji ithi khalize libone awukunto edibanisela ibeka thendaze ayingeni ukuprestu nalo. Oh Jesus. To testify you need the power. Can I just say we need the power. Baphendula bathi asizange sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele. Zathe zanto zange sive nokuva. Uziphoqa namamkela na zathe zanto zisinzile kuthiwa iBhayibheli ngamakholwa ngamadola bathi ngamakholwa banali igama lo 2 babizwa ngegama labantu likaJohane. Uyazi uJesu eAntiyokhi amakholwa ebhaptizwe ngamandla kaNkulunkulu awushumayela eAntiyokhi
kuthiwa uthi uPaul xa ewajonga uthi banikwa igama benikwa ngabantu abangasinzwayo igama eloba ngamaKrestu. Siseva bathandana, see the difference between abafundi bakaJohane ababengena abongcwele nabangazalwa babeshumayela Antiyokho. Aba baziwa ngoJohane aba, but aba bavela phaa kuchapter 8 beshumayela Antiyokho nochapter 11 nochapter 11 nozenzi beshumayela Antiyokho, kuthiwa bathi xa bejongwa kwathiwa aba ngamaKrestu la. See the difference. See the difference. See the difference. Babebhaptizwa ngoyingcwele kwimvuselo yayiqhutywa ngabazalwane banikwa igama loba basintoni ngamaKrestu. But aba babesaziwa ngoJohane besithi zange sife nova. Kayiphinde sifangazi. Baphendula bathi asizange sive nokuva sajonga ukuba kukho umoya baphosisa abazalwane. Xa bethi zange sive nova, igama elithi ngoyingcwele bathe baliva ngoba likhona eBhayibhileni. Bathetha inyani ke xa besithi zange sive nova kasinithi verse 12. Xa bethi zange sive nova, Amen. it's not like zange beve ngegama elithi ngoyingcwele. Amen. Babethetha ukuthi we never experienced this power. Amen. Igama kaMongcwele siyalazi. Oh Nkosi. Ngoba noJohane emlanjeni wayethetha ngoMongcwele esithi Jesu uyibhaptiza ngoMongcwele. So igama elithi Mongcwele bayalazi, but into abangayaziyo i-experience. Jesus. We need experience. Hallelujah. Experience. Zange sive nova. Zange sive noyiva lonke. It is the experience of the power. Experience. Into esidiniwe sike namanje. Uthi uJeremiah lithi yandihlupha. Ngimsezidiniwe. Ndiqonda ngemphinde ngiliphanga igama likaYehova. Uthi kodwa nje isuke lento. Isuke sibe ngumlilo emathanjeni. Experience. Zange sive noyiva. Babethetha bona nge-experience uba siyalazi igama elithi but the experience. Baba namhlanje ayigama ethetha kakhulu ngegama elithi ngoyingcwele abafuneka ngabadibene ne-experience. Abadingayo ayigama athi ngoyingcwele bayeka bathi ngoyingcwele okokoko. Abafuna ngabathole the experience. Sasiphakamisele inyama. Sendinike nakho bonke kuwe sendinike
Change me forever for your glory, Lord. Ushugogosi, luyabuisela buwe. Ushugogosi, lubalako. Noma sisasa mkabeni. God of course, change us. Tukawa tuna manjoge. Mabuga mona gani tina. Mabumona gani wena. Mabumona gani mos. Ono akupao. Mabumona gani mos. In gloria. Mabumona gani kasmulo ya. Mabumona gani kasmulo ya. Mabumona gani kasmulo ya. Mabumona gani your glory, Lord. Epilonia. Mabumona gani your beauty, oh Jesus. Epilonia. Mabumona gani mos. Utaka ulimako. Si Paule mos. Utaka ulimako. Si Paule mos. Utaka ulimako. Ubuse mos. Singiphathina. Kuvele wena. Kuvele wena mthala wesizulu. Kuvele wena Jehova wamabandla. Kuvele wena Nkosi yamakhosi. Kuvele wena Nkosi ephakeme. Kuvele wena King of glory. Kuvele wena King of kings and the Lord of lords. Nobunqina bethu Nkosi makube nomlilo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Siyabonga Nkosi. Egameni lika Yesu waseNazaretha. Siyabulela Nkosi yamakhosi. Siyabulela Jehova. Siyabulela Nkosi yenkazimulo. Siyabulela Thixo namandla akhe. Siphuma Nkosi, phuma kanye nathi. Phuma Nkosi nefa lakho. Phuma Nkosi nebandla lakho. Phuma Nkosi nobathengayo ngegazi lakho. Egameni lika Yesu waseNazaretha siyabonga, siyabulela in Jesus' glorious name. Oh Nkosi, take your glory, Lord of lords and King of kings. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Amen. Let us pause as I samkele. Thank you. Vele Nkosi yethu thando kaThixo ndlela kaMoya.